Krásné ráno, dámy a pánové, vítejte z uplakané Prahy. Доброї раніці, шановне господарство, вітаю вас з заплаканої Праги. Moje jméno je Václav Trojan, jsem původně učitel českého jazyka a dějepisu, pozdější ředitel, vzdělavatel i autor textů, zejména pro ředitele škol. Мяне зваць Вацлаў Троян. Першапачаткова я настаўнік чэшскай мовы і гісторыі, пасля стаў дырэктарам, а таксама выдаю для дырэктараў пэўныя тэксты. Učil jsem na základní i střední škole a řídil jsem gymnázium 19 let. Я вучыўся ў базавай сярэдняй школе, а таксама кіраваў сярэдняй школай 19 год. 10 let jsem pracoval na Karlově univerzitě jako vedoucí pracoviště, které připravovalo a vzdělávalo ředitele škol. 10 год я працаваў у Карловым універсітэце у якасці кіраўніка інстытуцыі, якая рыхтуе дырэктароў школ. Tyto informace dávám jenom proto, abyste viděli, jaké mám zkušenosti a z jakých pramínků se stékají moje současné názory. Гэту інфармацыю я прыводжу для таго, каб вы бачылі, які вось у мяне досвед і адкуль я атрымліваю тую інфармацыю і досвед, якім дзелюся. Já jsem velmi rád a děkuji organizátorům za pozvání, že toto setkání je organizováno. Я вельмі рады і ўдзячны за магчымасць і за запрашэнне на гэтую зустрэчу, за яе арганізацыю. Pevně věřím, že my všichni jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávání je základ budoucnosti a tak, jak budou vypadat naše děti, tak bude vypadat naše budoucnost. Я веру, што ўсе мы упэўнены і падзяляем пункт гледжання, што адукацыя гэта база нашай будучыні і тое, якімі будуць нашыя дзеці, такой будзе наша будучыня. A o dobrém vzdělávání je nutno mluvit bez ohledu na aktuální situaci, bez ohledu na to, co nás obklopuje. Пра добрую адукацыю трэба казаць заўсёды, не гледзячы на актуальную ситуацию и не глядячи на то, что вокруг нас. A já držím palce vás a obdivuji, že v tuto chvíli zejména vy mluvíte o vzdělávání, koukáte se dopředu, i když si uvědomuji, že situace u vás v tuto chvíli rozhodně jednoduchá není. Я трымаю вам кулачки и вельмі рады за то, что вы размаўляете, рассказываете про адукацию, усведомліваючы тое, что ситуация у вас сегодня не вельмі простая. Já jsem si připravil povídání zejména o řediteli školy. Ředitel školy bude mým základním slovem, ale na něho budu napojovat samozřejmě i to ostatní. Я вам падрыхтаваў рассказ пра дырэктара школы. Дырэктар школы тут будзе ключавым словам і паняццем, але, вядома, да яго будуць прывязаныя і іншыя тэмы. Ředitel školy je v každém vzdělávacím systému důležitý, to je samozřejmé, ale u nás je velmi vysoká míra kurikulární autonomie a proto ten ředitel je ještě více důležitější, než třeba byl dřív. Дырэктар школы вельмі важная асоба ці постаць у кожнай адукацыйнай сістэме, але калі казаць пра сістэму ў Чэхіі, варта адзначыць, што у нас нашмат большая мера аўтаномнасці ў плане праграмнага забеспячэння навучальнага працэсу, і таму тут роля дырэктара школы яшчэ больш узрастае. Chci se tedy bavit o tom, nebo sdělit vám, jak vypadá pojetí ředitele v České republice, co všechno má na starosti, jakým způsobem se jeho práce dotýká toho nejdůležitějšího, a to je vzdělávání dětí. Я хотел бы вам рассказать про то, як мы разумеем ролю дырэктара школы у сённяшняй Чэшскай Рэспубліцы, што ён павінен рабіць і як яго праца звязаная з тым, што самае галоўнае – адукацыя дзяцей. Já pevně věřím, že zejména tato oblast bude pro vás inspirativní, protože má svoje úskalí. Я перакананы, што менавіта гэтая вобласць для вас будзе натхняльнай, таму што ў ёй ёсць свае подводные камни. Vy budete přemýšlet o nějaké změně, kterou pevně věřím, že vám historie v krátké době umožní,
a bude dobré se podívat, abyste třeba neudělali podobné chyby, které se udělaly v našem systému. Я веру, што у хуткім часе вам гісторыя дасць магчымасць працаваць над зменамі у адукацыйнай сістэме, і было б добра, каб вы маглі паглядзець на досвед іншых, каб вы не паўтаралі памылкі сваіх калег. Český ředitel toho má totiž na starosti tolik. On má tak obrovskou míru odpovědnosti, že bohužel někdy nemá čas na pedagogický proces. Чэшскі дырэктар мае столькі абавязкаў, такую вялікую адказнасць, што вельмі часта ў яго нават няма часу на тое, каб звяртаць увагу на адукацыйны працэс. Druhou oblastí, o které bych chtěl povídat, jak vlastně ředitel je vybírá. To znamená, jak se stane to, že se dostane do čela školy. Другая область, про якую я хацеў бы пагаварыць, гэта тое, як выбіраецца дырэктар, як ён становится tým, kto kieruje školy. S organizátory tohoto setkání jsem se bavil o tom, že vás zajímá budování občanské společnosti, že vás zajímá, jakým způsobem mohou ostatní partneři vstoupit do vzdělávacího procesu. Z organizátorami гэтай сустрэчы я размаўляў і даведаўся, што вас цікавіць пабудова грамадзянскай супольнасці і тое, як іншыя удзельнікі edukacyjnego procesu mogą wpływać na jego. To znamená, že budu něco povídat o vztahu rodičů a školy, budu povídat něco o vztahu školské rady a školy, budu něco povídat o komunitě. Это значит, что я буду размаўляць про адносіны бацькоў і школы, школьнай рады і школы, буду размаўляць про супольнасць. A samozřejmě to všechno spojím se školou jako takovou, protože škola je zásadní místo kultivace společnosti. І вядома, я буду казаць пра школу як такую, таму што школа гэта асноўнае месца узрастання супольнасці і грамадства. Škola je podle mého soudu takový barometr, do které se promítá nálada společnosti, do které se promítá společenské očekávání. A ta škola, to někdy je škola v poměrně velikém tlaku. Школа, я павінен, напэўна, адзначыць, што з'яўляецца пэўным барометрам, які адлюстроўвае настроі ў грамадстве, чаканні грамадства. І таксама павінен значыць, што школа вельмі часта знаходзіцца пад вялікім ціскам. Velmi stručně, protože o tom asi bude povídat někdo jiný, řeknu, jak vlastně je uspořádán vzdělávací systém, jenom pro základní představu, nebojte se ničeho dlouhého. Вельмі коротка, каб мець уяўленне, я не буду закладацца ў дэталі, бо пра гэта магчыма будзе расказваць нехта іншы, я прадстаўлю, як арганізаваная адукацыйная сістэма ў нас. Máme jedno ministerstvo školství, pochopitelně. У нас есть Ministerstvo edukace, одно. Naše republika, která není příliš veliká, je rozdělena na 14 krajů. Наша не вельмі вялікая республика поделена на 14 крajů, областей. A kraje jsou v řízení vzdělávacího systému poměrně důležité, protože jsou nejdůležitějším hráčem ve financování vzdělávání. І менавіта вось гэтыя 14 абласцей з'яўляюцца адносна важным, маюць важную ролю ў фарміраванні адукацыі, таму што яны вырашаюць пытанні фінансавання. A také kraje jsou takzvanými zřizovateli středních škol. І менавіта в обласці з'яўляюцца заснавальнікамі ці фундатарамі сярэдніх школ. Potom máme 200 obcí takzvaně s rozšířenou působností, to znamená obce, kde jsou takové v úvozovkách malé školské úřady. Пасля у нас ёсць 205 населеных пунктаў з пашыранымі паўнамоцтвамі ў плане адукацыі. A hlavně máme více než 2,5 tisíce zřizovatelů škol, což je podle mého soudu strašně veliké číslo. І у нас 9500 фундатараў ці аснавальнікаў адказных школ, што, по-моему, вельмі вялікая лічба. Abyste měli představu, většina zřizovatelů zřizuje pouze jednu základní školu, protože jsou to často školy v menších sídlech na vesnicích, v obcích.
Каб вы сабе уяўлялі, вельмі часта вось гэтыя фундатары, гэтыя учредителі арганізуюць толькі одну школу, тому што яны часам знаходзяцца ў вельмі невялікіх населеных пунктах. Samozřejmě ve městech je situace jiná, tam ti zřizovatelé zřizují třeba desítky škol, ale když to vezmeme v průměru, tak na jednoho zřizovatele připadá asi 1,6 školy, což je zvláštní číslo, malé. Вядома, ситуацыя ў гарадах можа быць іншая, калі на аднаго заснавальніка прыходзіцца магчыма нават 10 школ, але ў цэлым у сярэднім на аднаго заснавальніка, фундатора приходится 1,6 школы. Z tohoto důvodu se budu právě často vracet k tomu řediteli školy, protože ředitel školy na malé obci tak má zřizovatele, který nerozumí vzdělávání, který je politikem a ředitel je vlastně jediný, který v celé té oblasti garantuje kvalitu vzdělávání. І таму вельмі важна будзе тут казаць пра дырэктараў менавіта таксама ў невялікіх населеных пунктах, таму што там вельмі часта толькі адзін фундатар, які не вельмі разумее працэсу адукацыі, і ў такой сітуацыі менавіта дырэктар з'яўляецца тым, хто за якасць адукацыі будзе адказваць. Rok 2021 byl pro naše vzdělávání svým způsobem přelomový. 2021 год для нашей адукації является в неким плане переломным. Samozřejmě nemluvím o koroně, která zasáhla celý svět a která nakonec i způsobila, že dnešní setkání nemůže být tváří v tvář. Я, вядома, не кажу толькі пра коронавірус, які паўплываў на ўвесь свет і прывёў да таго, што мы сёння не можам сустрэцца uživую. Vidíme, jak ty neočekávatelné události, nenaplánovatelné dopředu, kterým jeden můj oblíbený spisovatel říká černá labuť, tak jak dokážou ovlivnit i vzdělávací systém. І вось мы бачым, як гэтыя нечаканыя падзеі, як кажа адзін з маіх любімых пісьменнікаў, такі чорны лебедь, сучаснае грамадства могуць паўплываць у тым ліку на адукацыйны працэс. Kdy najednou ze dne na den tak se školy dostaly do situace, kdy děti byly doma a bylo potřeba nějakým způsobem pokračovat v pedagogickém procesu. Бачым ситуацию, калі са дня на дзень дзеці аказаліся закрытымі дома, а пры гэтым адукацыйны працэс трэба было працягваць. Kdy se ukázaly obrovské rozdíly mezi jednotlivými rodinami, kdy se ukázaly naplno sociální rozdíly, kdy se ukázalo, kolik dětí nemá potřebné vybavení na online výuku, kdy se ukázalo, kolik rodičů není schopno dítěti nějak pomoci. Адразу вельмі выразна стала бачная розніца паміж сем'ямі, паміж сацыяльным і паміж іх сацыяльнымі адрозненнем вельмі шмат аказалася дзяцей не маюць неабходных прыладаў і прыстасаванняў для онлайн-адукацыі. Аказаліся бачнымі сем'і, дзе бацькі не могуць забяспечыць дзяцей гэтымі прыладамі. A opět to byl ředitel školy, který na to musel nějak zareagovat, který musel zvolit určité komunikační nástroje, který musel komunikovat se zřizovatelem, který musel vtáhnout rodiče a zajistit, aby žádné dítě ani v tuto výjimečnou dobu nezůstalo bez vzdělávání. To byl nadlidský úkol. І менавіта дырэктар гэта той, хто павінен быў рэагаваць на гэтую сітуацыю, працаваць у якасці вось такога камунікатара паміж адукацыйным працэсам і фундатарам, каб кожны дзіцёнак быў уцягнуты ў навучальны працэс. Říkáte si, proč je tam to letadlo? Letadlo znamená tu strategii, která v tomto roce byla v České republice schválena. Nová strategie vzdělávání. Вось вы, напэўна, задаеце пытанне сабе, чаму вось самалёт тут. Самалёт – гэта пэўны плане сімвал той стратэгіі адукацыі, якая была прынятая ў Чэхіі ў гэтым годзе. Ale samozřejmě situace vypadá jinak, když se na ně koukáme z letadla. To znamená, to je ta strategie. A jinak, když kráčíme po zemi, to je pohled ředitele. Вядома, сітуацыя па-рознаму выглядае, калі мы глядзім з самалёта, і гэта менавіта гэтая стратэгія, але зусім па-іншаму выглядае, калі мы ідзем
по зямлі, по сушы унізе, і гэта тая пазіцыя, з якой бачыць ситуацию директор. A já bych chtěl, abychom teďka slétli na zem právě do těch jednotlivých škol. To si myslím, že vás asi bude zajímat nejvíc. І я хацеў бы, каб мы спусціліся на зямлю, на ўзровень канкрэтных паасобных школ, і гэта менавіта тое, напэўна, што вас цікавіць. Před sebou v tuto chvíli vidíte pomyslnou pyramidu. Вы перад сабой бачыце такую уяўную, умоўную піраміду. Je to kurikulární pyramida, to znamená, je na ní ukázáno, jaké jsou vrstvy obsahu vzdělávání, jaká je filozofie vzdělávání u nás. Вы бачыце, вось эта піраміда датычыць праграмнай дакументацыі ці праграмнага забеспячэння нашай навучальнага працэсу. Вы бачыце паасобныя слаі змястоўныя ці вось філасофскага падыходу базы нашей адукацыі. V tom základě jsou samozřejmě strategické dokumenty, ať už ta strategie, o které jsem mluvil, po případě dlouhodobé záměry. To teď přeskočím. У асновы гэтай піраміды, вядома, стратэгічныя дакументы, гэта тая стратэгія, пра якую я зараз вам расказваў, і пэўныя доўгатэрміновыя планы таксама. Bližší škole je to prostřední patro, takzvaný rámcový vzdělávací program. Бліжэйшая да школьных рэчаіснасці з'яўляецца той сярэдні ўзровень, гэта рамачная адукацыйная праграма. Tohle je věc, která není příliš stará, 15 let, což ve vzdělávacím systému není příliš dlouho. Гэта не вельмі старая рэч, ёй 15 год. Для адукацыі гэта не вельмі доўга. Já vám to ukážu na základním vzdělávání. Existuje rámec, to znamená jakýsi široký obrys vzdělávání, který je stanovený centrálně, který je stanovený pro celé území České republiky. Я вам покажу гэта на прыкладзе базовой адукацыі. Вось існуе пэўная рама, ці рамкі, такія вельмі шырокія абрысы таго, як павінна выглядаць адукацыя па ўсёй Чэшскай Рэспубліцы. No a dostáváme se už na špici té pyramidy, kde je takzvaný školní vzdělávací program, školní kurikulum. І цяпер мы заходзім на вярхушку гэтай піраміды, і тут мы атрымліваем школьную адукацыйную праграму, школьны навучальны план. A jsme u specifické situace České republiky. Každá škola si vytváří a realizuje svůj vlastní školní vzdělávací program. І тут мы знаходзімся ў спецыфікі адукацыі ў Чэхіі, таму што кожная школа стварае сваю адукацыйную праграму і яе реализує. Prosím pěkně, neznamená to, že by každá škola dělala úplně něco jiného. Každá škola může využít svoje specifika, svoje podmínky. Гэта, вядома, не значыць, што кожная школа робіць нешта абсалютна іншае. Гэта значыць, што кожная школа можа выкарыстоўваць сваю специфіку, свае умовы. Je to zásadní úkol školy a nebudu zastírat, že to je a byl velmi náročný úkol vytvořit a realizovat vlastní školní vzdělávací program. Гэта прынцыповая задача для наших школ, але я не буду скрываць, што гэта аказалася вельмі цяжкой задачай, каб кожная школа стварыла сваю адукацыйную праграму. Ale já osobně tohle považuji za správné a sám jako ředitel jsem byl v čele týmu, který takovýto školní vzdělávací program připravoval. Але я асабіста лічу, што такі крок быў правільным, і ў нашай школе я, як дырэктар, узначальваў каманду, якая стварала нашу навучальную праграму. Tady se trošku zastavím u jedné věci. Zamysleme se společně nad tím, co všechno ovlivňuje školu, co všechno determinuje vzdělávání našich dětí. Я б хацеў тут спыніцца на адной рэчы. Давайте зададзім сабе пытанне, што ўплывае на школу, што абумоўлівае адукацыю ці адукацыйны працэс для наших дзяцей. Škola se nachází uprostřed společnosti, to znamená, že samozřejmě musíme počítat s řadou faktorů. Школа знаходзіцца ў цэнтры грамадства, таму мы павінны ўлічваць цэлы шэраг фактараў. Do podoby vzdělávání samozřejmě mluví historie, mluví tradice, mluví nějaké zvykové právo.
А пра тое, як выглядае школа, кажа гісторыя, кажа пэўныя звычаі ў грамадстве. Vezměte si, co všechno historicky prožili učitelé, ale také, co historicky všechno prožili rodiče. A společnost se mění rychleji než názory jednotlivých lidí. Вось паглядзіце, вось якія гістарычныя падзеі, ці вось якая была гісторыя ў настаўнікаў, якая была гісторыя ў бацькоў цяперашніх дзяцей. І варта заўважыць, што гісторыя мяняецца хутчэй, чым мяняецца адукацыя. Do vzdělávání samozřejmě zasahuje ekonomika, zasahuje rozpočet státu. O těchto věcech dneska nebudu mluvit, to jenom připomínám. Вядома, на адукацыю мае ўплыў эканоміка, бюджэт дзяржавы. Я толькі гэта ўзгадую, пра гэта канкрэтна казаць сёння не буду. A samozřejmě i aktuální nálady ve společnosti, aktuální obavy ve společnosti. A vezměte si, že současná západní společnost je značně rozkolísaná, je rozdělená. Таксама настроі, перажыванні ў грамадстве. І звярніце ўвагу, сённяшняе заходняе грамадства, яно вельмі раскачанае, вельмі адрознае. Mluvíme někdy o tekuté společnosti, mluvíme někdy o nejisté společnosti, mluvíme někdy o postmoderní společnosti. Мы часам кажам пра плыткае грамадства, пра няўпэўненае грамадства, пра постмодернісцкае грамадства. A podle mého soudu škola je velmi důležitým ukotvujícím místem, jakousi kotvou, jakýmsi základem společnosti. І на мою думку, школа з'яўляецца такім якарам у сучасным грамадстве, такой базой, зыходным пунктом. Škola je jedno z posledních míst, kde jsou děti z různých sociálních prostředí spolu. Школа – гэта адно з апошніх месцаў, дзе дзеці з розных сацыяльных груп знаходзяцца разам. Zde bude moje první doporučení. Budete-li uvažovat o nějakých změnách ve vašem systému, nedopusťte sociální selekci, která nepřináší nic dobrého. І вось тут моя першая рада, калі вы будете разважаць над зменай у адукацыйнай сістэме, не допустите сацыяльнай селекцыі, сацыяльнай адрознасці, таму што з гэтага не выплывае нічога добрага. Tady je to jasné spojení s historií. My jsme se po listopadu 89, po naší sametové revoluci, vrátili k víceletým gymnáziím a není to ideální způsob. Вось тут мы бачым наш досвед гістарычны. Пасля лістападу 89-го года, пасля аксамітавай рэвалюцыі, мы вярнуліся да шматгадовых сярэдніх школ наших, і гэта не было найлепшым рашэннем. Část dětí je vzdělávána na druhém stupni základní školy a část dětí je vzdělávána na víceletém gymnáziu, takže dochází k jasné sociální selekci. Частка дзяцей у нас атрымлівае адукацыю на другім узроўні базавай школы, а частка дзяцей атрымлівае базавую адукацыю ўжо у шматгадовой сярэдняй школе. Тут бачная выразная социальная селекция. Ještě se zastavím u jednoho faktoru a tím je samotný počet obyvatel a spíše jeho rozdělení podle jednotlivých věkových skupin. Ještě один фактор – гэта колькасць насельніцтва і яе размеркаванне па узроставых групах. V levé části máte počet obyvatel před 10 lety, v pravé části máte počet obyvatel v současnosti. Vidíte, že ta populační křivka není jednoduchá, že je jakási zvláštní, ale tak to má celý západ. Вы бачыце злева насельніцтва і колькасць насельніцтва Чэхіі 10 год таму, а справа бачыце сённяшнюю, і вы бачыце, што гэтая крывая насельніцтва, яна такая нераўнамерная. І гэта ситуация, якая властивая для всего Заходу. U nás je daleko více obyvatel středního věku, než je dětí ve školách. Vidíte v tom roce 2020 největší počet obyvatel mezi 40 a 50 lety. Бачите, что людей сярэдняга веку, грамадзян сярэдняга веку у нас нашмат больш, чым дзяцей школьнага ўзросту.
у 2020 годзе найбольшая колькасць людзей гэта у нас людзі ва ўзросце ад 40 до 50 год. U nás se této generaci říká Husákovská podle tehdejšího prezidenta. У нас гэтаму пакаленню кажуць, што это гусакаўскія дзеці паводле прэзідэнта того času. On to je problém velké části Evropy, že máme málo dětí, je to zajímavé, čím bohatší společnost, tím menší ochota přivádět děti na svět. Гэта праблема уласцівая для большай часткі Еўропы, тое, што у нас сёння мала дзяцей. Ёсць такая тэндэнцыя, што чым больш багатае грамадства, тым меншая ахвота прыводзіць дзяцей на гэты свет. Na jedné straně to může být ekonomický problém do budoucna, na druhé straně zase máme méně dětí ve školách a tím pádem je možné vzdělávat v menších skupinách. З аднаго боку, гэта можа прывесці да эканамічных праблем у будучыні, але з іншага боку, за кошт таго, што ў школах менш дзяцей, можна праводзіць навучанне ў меншых групах. Ale dosti obecných věcí, pojďme k našim ředitelům. Давайте скончым з агульнымі справамі і перейдем до наших директоров. Český ředitel má neskutečně vysokou míru kompetencí, obrovské množství činností, které musí vykonávat. У českého директора просто неизмерно великая мера компетенций и дзейнасцей, якія ён павінен здійсняць. Podle teorie managementu je jeho činnost rozdělena do 3 základních rolí. Паводле тэорыі менеджменту, ягоная дзейнасць разделена на 3 асноўныя сферы. Já někdy používám námořnickou terminologii, snad vám to nebude nepříjemné. Часам я выкарыстоўваю такую марацкую тэрмінологію, спадзяюся, яна вам не будзе непрыемнай. Takže ředitel musí být zároveň, nebo v první řadě musí být kapitánem. To znamená lídrem, člověkem, který přináší vizi, který motivuje lidi a který vidí hodně dlouho dopředu, hodně daleko dopředu. Першая роль дырэктара гэта капітан, то бок такі лідар, які мае бачанне будучыні, прычым такой перспектыўнай будучыні і вядзе за гэтым бачаннем сваю каманду. Ředitel je zároveň i kormidelníkem někdy, protože musí být manažerem, musí být člověkem, který zajišťuje tu každodennost ve škole. З іншага боку, дырэктар з'яўляецца такім рулевым штурманам, які стаіць каля стырна і забяспечвае штодзённасць школы, штодзённасць звычайнай кожнага дня сваіх супрацоўнікаў. A nezapomeňme na to, že ředitel školy je zároveň pedagogickým pracovníkem, který vykonává přímou pedagogickou povinnost. To znamená, že přímo učí děti. І давайте не забываць, што дырэктар таксама выконвае педагагічную працу, з'яўляецца педагагічным супрацоўнікам і адукоўвае дзяцей. Tady se opět ukazuje ta historická linka, protože v našem vzdělávacím systému jsme na to dlouhou dobu takto zvyklí, že ředitel je bývalý i současný učitel, že pořád pracuje s dětmi. Já to považuji za správné. Гэта нам паказвае і наша гісторыя. Мы прызвычаіліся да таго, што дырэктар школы гэта былы і цяперашні настаўнік, і я лічу, што гэта добра і правильно. Ale všude na světě to tak není, to by bylo na jiné povídání. Але гэта не так, гэта далёка не так ва ўсім свеце, і было б наіўна лічыць, што паўсюль гэта менавіта такім чынам, як у нас. A samozřejmě tady pro toho kapitána, námořníka i kormidelníka je důležitá admiralita, to znamená takzvaný zřizovatel, který mu vymezuje základní rámec. Вядома, для кожных з гэтых роляў дырэктара і вось у гэтага рулявога і ў капітана і ў марака вельмі важны адміральскія адносіны да яго, то бок гэты фундатар, які абмяжоўвае, формулює певні рамки його діяльності. Tady se podívejte, co ten kapitán ředitel má všechno na starosti. On má na starosti vizi školy, on má na starosti
peníze, on má na starosti pedagogický proces, personalistiku, byrokracii, komunikaci, právní rámec a další. Паглядзіце, калі ласка, колькі ўсяго дырэктар як капітан павінен забяспечваць. Гэта і бачанне, візія школы, гэта і пытанні грашовыя, фінансавыя, і пытанні кадраў, і бюрократычныя розныя справы, і юридичné. Je to jedno z velkých témat v našem vzdělávání v tuto chvíli, že ředitel školy toho má na starosti mnoho. Это одна з вялікіх тэм, якая сёння абмяркоўваецца ў асяроддзі нашай адукацыі, тое, што у дырэктара гэтых абавязкаў сапраўды шмат. Takže se mluví o tom, že by potřeboval nějakou podporu, že by potřeboval nějaký servis, že by potřeboval, aby některé věci vykonával někdo jiný. Гэта значыць, што адчуваецца патрэба таго, каб у дырэктара была падтрымка, каб яму нехта дапамагаў. Proto když budete uvažovat o změnách vzdělávacího systému, doporučuji vždycky myslet na to, aby ředitel mohl být skutečně pedagogickým lídrem. І калі вы будете зноў жа разважаць пра змены ў адукацыйнай сістэме, прымайце ва ўвагу тое, што дырэктар таксама павінен быць педагагічным лідарам. Protože ředitel musí být zodpovědný za výborné kantory, musí je umět najít, musí je umět řídit, musí umět stát v čele toho školního vzdělávacího programu. І дырэктар павінен быць здольным і адказным за сваіх настаўнікаў, за тое, што ён знаходзіць якасных, добрых супрацоўнікаў, і павінен стаяць просто на перадавой адукацыйнага працэсу. Protože každá škola je originál. Každá škola je umělecké dílo, jak jsem tady zařadil jeden obrázek, jednu fotografii. Кожная школа, яна арыгінальная, кожная школа гэта у пэўным сэнсе твор мастацтва. Вы бачыце тут такі малюнак. A je potřeba to pořád komunikovat, je potřeba to zdůrazňovat i lidem, kteří nepracují ve vzdělávání. І пра гэта трэба заўсёды казаць тым людзям, якія не працуюць у сферы адукацыі. Já to říkal už na začátku, vzdělávání je budoucnost každé společnosti a zejména budoucnost konkrétní oblasti, budoucnost konkrétního regionu. Я казаў ужо на пачатку, што адукацыя гэта будучыня грамадства, прычым будучыня канкрэтных рэгіёнаў. I v České republice jsou regiony, které jsou ekonomicky silnější, ekonomicky slabší, jsou regiony, které se vylidňují, jsou regiony, které začínají být sociálním problémem. І ў Чэшскай рэспубліцы ёсць рэгіёны з эканамічнымі праблемамі ці, наадварот, эканамічна лепшай сітуацыяй. Ёсць рэгіёны, у якіх вымірае насельніцтва, і ёсць рэгіёны, якія з'яўляюцца пэўнай праблемай для сучаснага грамадства. Proto je potřeba do vzdělávání a do debat o vzdělávání zapojovat stále větší množství lidí. І менавіта таму трэба у абмеркаванні праблем адукацыі уключаць як мага большую колькасць людзей. První skupinou, kterou nás okamžitě napadnou, jsou rodiče. Першая група, якая нам приходить у голову, гэта, вядома, бацькі. Rodiče jsou důležití, protože rodiče přivedou dítě do školy, rodiče nějak připravují dítě na vzdělávací dráhu a měli by spolupracovat se školou a škola spolupracovat s nimi. Бацькі гэта сапраўды важная роля і важны актёр у гэтым тэатры школы, таму што яны прыводзяць дзяцей у школу, яны іх рыхтуюць пэўным чынам да школы, і яны павінны супрацоўнічаць са школай у адукацыі сваіх дзяцей. Podle mého soudu by škola měla být nějakým kulturním a vzdělávacím centrem svého okolí, svého nejbližšího okolí. A děti z nejbližšího okolí by zase měly chodit do té nejbližší školy. Маё меркаванне такое, што школа павінна быць культурным і адукацыйным цэнтрам для свайго найбліжэйшага рэгіёну, для свайго асяроддзя. І маё перакананне, што дзеці павінны хадзіць у найбліжэйшую школу да таго месца, дзе яны пражываюць.
Naše jiné legislativní vymezení nebo nový školský zákon, který máme od roku 2005, tak přinesl do vzdělávacího systému nový prvek a tím je školská rada. Наш новий закон про адукацію, який був уведений у 2005 году, увел такое понятие, як школьний совет. Školská rada je tvořena třetinou z pracovníků školy, třetinou se zástupců zřizovatele a třetinou se zástupců rodičů, po případě zletilých žáků u středních škol, ale u těch základních škol jsou to rodiče. І вось гэты школьны савет, ён складаецца на траціну супрацоўнікаў школы, на траціну прадстаўнікоў фундатара школы і на траціну з прадстаўнікоў бацькоў школы, выбраных бацькоў школы. У выпадку сярэдніх школ гэта могуць быць таксама паўнагадовыя вучні. Je to velmi zajímavý kanál ovlivňování školy právě rodiči, popřípadě dalšími aktéry. Гэта вельмі цікавы канал уплыву на дзейнасць школы з боку бацькоў і іншых удзельнікаў працэса. A nezastírám, že se to u nás teprve učíme. Některé školské rady fungují výborně a některé školské rady trošičku kulhají. Я не скрываю, што мы толькі вучымся таму, вось гэтыя школьныя саветы сапраўды добра працавалі, таму што некаторыя саветы працуюць вельмі добра, а некаторыя, можна сказаць, што кульгаюць. Protože se teprve pomalu učíme, že když dostanu do ruky nějakou pravomoc, tak zároveň dostávám určitou odpovědnost a že to musí být vyváženo. І мы толькі вучымся таму, што калі мы атрымліваем пэўную магчымасць, пэўную ўладу ў свае рукі, мы таксама атрымліваем і адказнасць. І вось магчымасць знайсці гэты баланс, ёй трэба вучыцца. Jinak školská rada schvaluje školní vzdělávací program a schvaluje třeba pravidla pro hodnocení a výroční zprávu o škole. Вось агульна кажучы, школьная рада, школьны савет, ён зацвярджае навучальную праграму ў школе, зацвярджае правілы ацэнкі выніковай атэстацыі, але таксама штогадовую справаздачу. A školská rada může navrhnout zřizovateli odvolání ředitele. І школьная рада, школьны савет можа прапанаваць фундатару звальнение директора. Nemůže ho přímo odvolat, protože ředitele jmenuje a odvolává takzvaný zřizovatel školy. Вядома, директора непасрэдна звольніць гэты савет не можа, таму што яго устанаўлівае і яго звальняе менавіта так званы фундатар школы. V České republice je celá řada zřizovatelů, ale já zůstanu u těch dvou základních. Ёсць шэраг тых людзей ці арганізацый, якія з'яўляюцца фундатарамі ў Чэшскай Рэспубліцы. Я спыніўся на двух асноўных. Střední školy zřizuje kraj a základní školy zřizuje obec. Сярэднія школы фундуе ці забяспечвае вобласць, гэты край, а базовые школы населены пункт. Samozřejmě, abych nezapomněl, tak máme zřizovatele soukromé, máme zřizovatele církevní, ale ti dva základně, o kterých jsem mluvil, tak zřizují drtivou většinu škol. Вядома, каб я пра гэта не забыў, ёсць у нас фундатары таксама прыватныя, ёсць царкоўныя, але тыя два, пра якіх я казаў, яны з'яўляюцца асноўнымі. Zřizovatel vypíše výběrové řízení, takzvaný konkurs, a zájemce se do tohoto konkurzu přihlásí. Фундатар аб'яўляе конкурс, і жадаючыя удзельнічаць у конкурсе на гэтую пасаду падаюць на яго заявкі. Ředitel školy je jmenován na 6 let a potom záleží na zřizovateli, jestli mu smlouvu prodlouží nebo bude vypisovat nový konkurs. Директор займае сваю пасаду у выніку гэтага конкурса на 6 год,
І пасля ад фундатара залежыць, ці ён будзе працягваць кантракт з гэтым дырэктарам, ці ён аб'явіць новы конкурс. A zde se právě ukazuje úskalí toho obrovského množství zřizovatelů, to znamená, ta situace je u různých zřizovatelů různá, jejich odborná úroveň. І вось тут адзін з падводных камянёў, пра які я казаў, вось вельмі выразны і вельмі добра бачны. Тое, што ў нас вельмі шмат гэтых фундатараў па колькасці абласцей і населеных пунктаў, вядзе да таго, што у кожнага фундатара іншы ўзровень патрабаванняў. Jinak drobná poznámka. Ředitelem se může stát pouze člověk s pedagogickým vzděláním a s pedagogickou zkušeností. Маленькая заўвага, дырэктарам школы можа стаць толькі чалавек з педагагічнай адукацыяй і з педагагічным вопытам. Který musí mít určitou stanovenou délku pedagogické praxe, která není příliš dlouhá. 3 roky v mateřské, 4 roky v základní a let, pokud se chce stát ředitelem střední školy. І гэта не нейкая там надзвычайная колькасць вось гэтай педагагічнай практыкі, яна вызначаная 3 гады для садка, 4 гады для базовой школы, 5 год, калі гаворка ідзе пра сярэднюю школу. To znamená, že náš systém je poměrně dynamický a umožňuje mladým učitelům, aby se stali řediteli. Mohou se stát okolo 30 let již řediteli školy. Это паказвае тое, што наша сістэма адукацыі адносна дынамічная і дае магчымасць маладым настаўнікам каля нават 30 год стаць дырэктарамі школы. Kdybych měl více času, promluvil bych o přípravě ředitelů, protože to je také specifické téma. Калі б у меня было больш часу, я б расказаў таксама пра падрыхтоўку дырэктараў, таму што гэта таксама специфичная тема. Protože učitel a ředitel to jsou 2 světy. Učitel a ředitel to jsou jiné soubory odpovědností. Učitel a ředitel to je opravdu jiná práce. Таму што настаўнік і дырэктар гэта сапраўды 2 сусветы, 2 іншыя наборы абавязкаў, абсолютно розная праца. Proto se u nás v současné době hodně diskutuje příprava ředitelů, práce s mladými řediteli, aby si uvědomili, v čem spočívá jejich práce budoucí. І таму у нас вялікі акцэнт сёння у сучаснасці кладзецца на падрыхтоўку дырэктароў і на працу з маладымі дырэктарамі, каб яны зразумелі, у чым заключаецца іхняя роля і іхняя праца. Zde přichází řada provokativních otázek. Ředitele školy vybírá často zřizovatel a ten zřizovatel je mnohdy nekompetentní. On mnohdy té škole příliš nerozumí. І тут прыходзіць шэраг правакатыўных пытанняў. Па-першае, дырэктара выбірае фундатар, а фундатар вельмі часта некампетентная асоба, якая не абавязкова з'яўляецца спецыялістам у адукацыі. Řada rodičů může mít rozdílné názory na vzdělávání. Někdy zajímavé, někdy naivní. Шэраг бацькоў можа мець вельмі розныя погляды на адукацыю. Нехта можа іх бачыць адукацыю цікавым рэчышчы, нехта можа бачыць адукацыю вельмі наіўна. Jak jsem říkal, do vzdělávání vstupuje řada lidí a řada různých věkových skupin, protože si uvědomme, kolik je rodičům, kolik je prarodičům, kolik je dětem, že najednou se tady bavíme o procesu, který má více než 50 let. Так само трэба усвядоміць, што ў адукацыі сустракаюцца людзі розных узроставых катэгорый. Давайте усвядомім, колькі год дзяцям, колькі год бацькам, колькі год дзядам і бабулям. І мы бачым, што гэты працэс расцягнуты ў гісторыі на 50 год. Ale tyto provokativní otázky nás nesmějí dovést zpátky k centrálnímu pojetí. Але гэтыя правакацыйныя пытанні не павінны нас прымусіць да таго, каб вярнуцца да цэнтралізаванага разумення. Já otevřeně povídám o tom, že některé věci se budou lidé učit dlouhou dobu.
Я адкрыта кажу, што некаторыя справы некаторым справам людзі будуць вучыцца вельмі доўгі час. Je to velmi těžké převzít odpovědnost, je to velmi těžké pomáhat, je velmi těžké participovat na životě konkrétní školy. Гэта вельмі цяжка ўзяць на сябе адказнасць, прымаць удзел у жыцці канкрэтнай школы, дапамагаць ёй. Ale měla by to být záležitost nejbližšího regionu a centrální orgány by do tohoto procesu vzdělávání měly vstupovat co možná nejméně. Але гэта сапраўды павінна быць справа бліжэйшага раёна, а цэнтральныя органы у гэтую справу павінны ўваходзіць, уключацца вельмі абмежавана. Jednou na jedné konferenci jsem viděl zajímavý obrázek, tak jsem vám ho připravil. Аднойчы на пэўнай канферэнцыі я бачу цікавы малюнак, і я прапаную яго таксама для вам. Nejsem učitel přírodních věd, tak nevím, jestli budu úplně přesný, promiňte. Я не настаўнік прыродазнаўчых дысцыплін, таму, магчыма, буду недакладны, даруйце. Ale údajně to velké zvíře vlevo, ten obrovský kytovec, může mít úplně stejnou hmotnost jako to hejno sardinek, které máte napravo. Па інфармацыі, якую я атрымаў, гэты вялікі кіт злева можа важыць столькі ж, колькі стая сардын справа. A údajně, má-li se to obrovské hejno sardinek pootočit, tak stačí impuls v hlavách 10 až 15%. A to hejno se celé pootočí. Ёсць такая звесткі, што каб развярнуць вот эту стаю сардын, хопіць, каб імпульс з'явіўся, адпаведны імпульс з'явіўся ў галавах 10-12% стаі. To znamená lidí naladěných pro změnu vzdělávání, lidí naladěných pro změnu kurikula, ze začátku stačí 10 až 15% a ostatní se budou přidávat, věřme tomu. Гэта значыць, што людзей, якія натхнёныя зменамі ў адукацыі, натхнёныя зменамі ў адукацыйнае праграмнае забеспячэнне, хопіць, каб іх было 10-15%, астатнія пасля долучацца. Давайте гэтаму верыць. Nakonec to platí i pro změny ve společnosti a někdy je potřeba 10 až 15% statečných lidí, aby dali jakési zrcadlo těm ostatním. І ўрэшце рэшт гэта правіла дзейнічае і наконт змен у грамадстве. Часам хопіць 10-15% адважных людзей, каб паставіць такое люстэрка для ўсяго грамадства. Nakonec já sleduji vaši situaci a držím palce. Opravdu nejste sami v tom, co v tuto chvíli vaše země prožívá. Я ўрэшце рэшт таксама сачу за вашай сітуацыяй і сапраўды трымаю вам кулачкі і ведаеце, вы не самі у такой ситуации, якую вы зараз переживаете. Вы не одни. Připravoval jsem povídání pro skupinu ředitelů a dostal jsem se k fotografii svatého Františka. Máte ji před sebou. Я калісьці рыхтаваў пэўны выступ перад дырэктарамі і выбраў для іх такі малюнак, статую святого Франtiška, якую вы зараз бачыце. Líbí se mi jeho slova. Dej mi odvahu změnit věci, které změnit mohu. Мне падабаюцца ягоныя словы. Дай мне адвагу змяніць тыя справы, рэчы, якія я магу змяніць. Dej mi sílu unést věci, které změnit nemohu. Дай мне сілу вытрываць тыя справы, ці перажыць тыя справы, якія я не магу змяніць. A dej mi moudrost odlišit jedno od druhého. І дай мне мудрасць адрозніць першае ад другога. Jsou to krásná slova a já bych se s nimi chtěl začít s vámi loučit. Гэта прыгожыя словы, і гэтымі словамі я б хацеў пачаць развітвацца з вами. Je jasné, že na ploše několika minut se nedá říci mnoho. Вядома, што за некалькі хвілін нельга сказаць шмат.
Mohli jsme jenom otvírat jednotlivé šuplíčky a udělat nějaký úvod. Мы могли толькі прыадкрываць пэўныя шуфлядачкі і зрабіць пэўныя уводзіны ў тему. A pevně věřím ve dvě věci. Za prvé, že vám alespoň některé informace byly užitečné. Я перакананы ў некалькіх справах. Па-першае, што прынамсі нейкія звесткі з таго, што вы пачулі, для вас былі карыснымі. A za další, že bychom se mohli někdy vidět a mohli bych se třeba podílet, nebo bychom mohli vymyslet nějakou spolupráci, která by pro vás byla užitečná. І па-другое, мы калі-небудзь, я веру, што маглі б убачыцца і прыняць удзел у супольнай працы, у супрацоўніцтве. Dámy a pánové, je přesně 11 hodin. Slíbil jsem, že v 11 hodin budeme končit. Moc děkuji za pozornost a zde jsou kontakty na mne a kontakty i na webové stránky, kde byste se mohli dozvědět víc. Шановне гаспадарства, зараз роўна 11 гадзін. Я паабяцаў, што у 11 скончу. Таму дзякуй за ўвагу. І на гэтым слайдзе вы бачыце мае кантакты.